Weh, Mas. Weh, piye? Paket isen-isen omah anyar. Sak kodrak 10.500.000 lek jan sak kodral. 10 juta? Heeh. 10.500.000. Nomor sijine iki. Kursi sudut. Bahane kayu jati. Iki nomor 1. Heeh. Ya. Nomor lorone ini gede-gede tok bahane. Meja makan 4 kursi. 4 kursi. Iki nomor loro. Nah. Heeh. Nomor telune lemari 3 pintu bahane kayu jati. Cekson jerone. Lho. Srit. Serit kayu jati. Iki nomor telu. Nomor 4 iki. Meja TV. Meja TV. Meja miti. Iki lho, Dran, sikile mendinge ini. Oke. Nomor 4. Tanggenane ada lawuh ada piring. Kok papat toh? Nomor 5 ya. Iya, nomor 5. Oh, rak piring. Iki nggak ada Magicom. Wes enek Sing colokane. kene nggih ada piring. Ini. Iku yang men buka nih. Nah, bro. Dan Oke. nggak ada piring. Kene nggak ada lawuh-lawuh, ya. Iki alawe gak pangan kucing tenan iki. Yo, aman, laleran mlebu gak iso ta iki. Lho iki. Nggak ada balur, gerih, botok, sego. Belum ada Magicom komplit. Wes gratis ongkir, Mas. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura bayar COD 10.500.000 sak omah. Bek. Nah, cara pesane, Boy. Ya nomor WA Istana Jati ada di bawah bio profil. Wis gampang. Nah dicek nih.